Так. Машинаны тедеке қой. Не көшенің ортасына тоқтатып қойсын. Жашау ушундай. Жумушум сонун жолдо турбай, таякты айлантып коюп. Өткөндө бир машина катты келип атканынан тозуп туруп, эмне мынчалык катты айдайсың? Тетиги 60 деген ызнакты көргөн жоксуң десем, о байке 60 деген ызнакты көрдүм, просто сизди көрбөй калыптырмын деп коет кайрама. Ушинтип шылдыңдай өтүп кетишет кээ бирлери. Өткөндө мектептин алдында турсам, bir машина дагы катты келаткан экен, тозуп туруп, сен эмне башың иштейби? Бул жерден деген окуучулар өтөт. Сен эмне кат айдайсың десем, байке азыр каникулго дейт. Көрсө мен каникулда туруп турмун мектептин алдында. Мындай кызыктар көп болот бизде. Ая көп болот. Сон мекте бир машина келет, атасат чата. Мындайларды тоспош керек. Мындайларды токтоткон күнү жумушуң токтойт. Ушундай болуп калбады азыр. Мындайларды кетириш керек. Мындайлар көтөт мынтип. Тургуза калайда. Ассаламу алейкум. Алейкум, кандай? Жакшы, өзүңүз кандай? Старший лейтенант Кашкаров. Болду, түшүндүм. Бизден кетип калдык. Кетип калайлы. Кандай кетип каласыз? Документти көр. Той. Жо, байке, сиз мени тааныбай атакчысыз. Мен о ар бир айдын 6-сы деген концертке шашылып кетип аттым эле. Кудул баламын. Күлдүрөсүңбү? Күлдүрөм. Күлдүргүсүңбү? Колдон келишинче. Ар бир айдын 6-сы болуп атабы? Ар бир айдын 6-сы болуп атат. Жакшы экен, а? Билет бербейсиңби? Жо, билетти WhatsApp'тан не алып койсоңуз боло берет. Азыр ушундай шарт түзүп койдук. Жакшы экен. Сиз монусуна жетишпей калдыңыз, иште окшойсуз. Кийинки айда өтүңүз, мен сизди жеңеме көңүзөрдү ошол жерден тосуп алып, эртерээк кое бербесеңиз, Рахман Расулду билесиз, жазып берет сразу гаилерде. Рахман Расулду баласыңбы? Ошондо окшоолордун. Бар. Анда барыр. Рахман Расулду койсоң барыр болду. Машина бинип албаймбы? Нак кудулго. Чистый кудулго. Машинасын тукап жөө кетип атат. Дос бар жерде жакшы да досмен. Туурабы? Дос менен катташ керек. Не болду? Чымчык сайрап атабы? Эки жолу сайрай берди бу. Гайы турбайбы? Садак болобойт десе. Ой, бизди башкарып атат го. Не кылалы? Билбейм муну. Майдана түспөйсүңөр. Ой, де муну гайлер дейле урушат го бизде. Şöyle. Мына кичинекей бала бизди урушуп атат, Sen özün sözün bize men эле түшүп коеюн бу. Ичкенде чоң эле иштик эле го. Даканса. Жүр токтотолу чекеге. Nasıl aydakçılık? Старший лейтенант Кашкаров. Документиңерди көрсөтүп кой. Страшный лейтенант değil mi? Старший деп атам мен сага. Көрүнүп турат страшный экенин. Документиңерди бериши көрсөт. Документиңерди бериши давай. Kim balasın? Не кыласың? Документиңерди деп атам мен. Kim balasın? Ичип алган окшойт, үйлө чыгана. Ne? Үйлө дейм. Üylesem uçup edersin hazır. Боке, үйлөйөр мен кармап алам. Камашана алам менен. Айтып сызыңды багыра мени. Kaçta okuyorsun? Не кыласың качат? Мен документиңерди бер, азамат камакка аласың. Kaçta okuyorsun? Мен деген чоң эле кызматта иштейм, кайгол иштейм.
demiş öyle. Muzray. 10 yıldan beri. Yetemez mi atan formasını giy oğlum? Hey! Açıksın da. Cindika mı? Takip ettin herif. Canı secde demez. Özü kiçine ki. Bunu palkası zaman uzun eken. Balkası özüne çoğun geleti kendine koy. Hey, sen tiginini joğutma boltur mu? Giyin kart ayağında tayak kılarsın. Nerede çetin şu bal? Bal. Çetin bu. Evet. Alıp götüğünü onun. Dur de. Takip ettin nerede o adamın sakal? Hey, salkıldayım. Kaysı mektepte okuyorsun? Ya. Azı bir yazır. Spes suzma çakırıyoruz. Alıp gidip kalamazsın evde. Öğrenip duruyor. İsmet sürüşmedi de. Al ne ismet sürüşmedi ki? Azı görüyoruz var güne kendine. Hem hatasını formasını giyiyor alıp ha. Hey. Ağzını internet geç Çıkar çıkar çıkma. abi. Takip ettin nerede adam? Maçtan vardı. İnternet geç çıkar abi. İnternetke çıkar. Tart, sinet tart. Koygula. Koygula de. Hey. Cigitler koygula. Hey. Mat Tugandar. Hey John hey. No. Kaysı mektepte okuydu lan? Tamaşan koygula hey. Vallahi hey. Hatasını formasını giy alıp göçürdü. Tosu attıktır. Gay oyna otat. Yetim görse. John hey. Az kaputun karkacağım şu an. Azam var diyorum. Çok lazır hey. Alo bak spes sürüşme jönet göster. Alo. Şu kaysı Tezrek. geliyor ya. Nerede? Saydıktım balları gelip Sürmesin demesin.